Ćao dragi moji i dobrodošli na još jedno druženje. U današnjem videu pričat ćemo o radu od kuće, odnosno koje su to prednosti i mane u odnosu na posao u kancelariji. Ako se vi niste prijavili za Nitikamp, znate već, prijavite se putem linka koji je u opisu videa, sadašnji kod ALEX2 i koristite moj mail kao referal, odnosno kao preporuku za dobijanje posla u ovoj kompaniji. Prvo bih istakla koje su to prednosti rada od kuće u odnosu na posao u kancelariji. Prva prednost je što vi ne putujete na posao. Znači, vi ustanete i spremite se i možete da krenete sa radom, znači ne gubite vreme za prevoz, odnosno ne putujete da tako kažem po snegu i kiši, već odmah krećete da radite. Druga stvar je veoma bitno da vi određujete konkretno u Nitikampu kada i koliko želite da radite. Znači, Nitikamp vas ne obavezuje da odradite minimalan broj sati u toku jedne nedelje ili meseca, već onoliko koliko želite da radite možete u bilo koje doba dana. Platforma je aktivna i studenata ima 24/7. Sljedeća stvar koju bih pomenula je da kada završite posao, vaše slobodno vreme kreće odmah. Znači, vi zatvarate laptop i vaše slobodno vreme odmah kreće, ne morate više da mislite na posao, tako da također nećete gubiti vreme da se dovezete do kuće. Sljedeća stvar koju bih pomenula je da vi na odmor možete isto da odete kad god želite. Znači, nemate određeno koliko godišnje treba da radite, kada je vaš odmor. Ako ne želite sljedećih 5 dana da radite, otputujete negdje, slobodno možete u bilo kom trenutku da odete. A druga stvar je da vi uvijek možete, ako imate dobru internet konekciju, da ponesete sa sobom vaš laptop i kada imate malo vremena, sednete i odradite par časova. Tako da iskoristite to. Sljedeća stvar je da za neke ljude koji ne vole autoritet i koji ne vole da imaju šefove, ovdje vama niko ne stoji nad glavom, vi prosto sami određujete kada i koliko radite i kako radite. To će se kasnije odražavati na vaš prosjek i na broj studenata, tako da je ovo pogodno za ljude koji ne vole autoritet. Sada, još jednu stvar za kraj ovih prednosti bih izdvojila, da vi taj vaš radni prostor isto možete da uredite kako god želite da vama bude prijatno. Znači, čim ustanete, spremate se i krećete sa radom. Sada također bih napomenula i mane ovog posla. Prva stvar je da uglavnom radite sami, znači koliko god kolega imali, vaše kolege rade u svojim kućama, a vi ste sami u svojoj kući, tako da eto, to za nekog može biti nezgodno. Znači, nemate kolege, nemate s kim da popričate u toku svog radnog dana, već ste sve vrijeme sami. To za neke ljude može nekad biti malo monotono, ali dobro, uvijek možete da nađete načine da to prevaziđete tako što ćete najbolje iskoristiti svoje slobodno vrijeme. Sljedeća stvar, obratite pažnju u odnosu na neke kompanije. Znači, nekad ovi online poslovi ne uključuju, na primjer, zdravstveno osiguranje, pa vi morate da vodite sami računa o tome. Znači, nije kao klasično kada ste jedan od zaposlenih u kompaniji, da kada idete na posao u kancelariju, već morate sami o tome da brinete, pa vodite računa i o tome. Sada, kada smo naveli mane i prednosti ovog posla, ja bih napomenula kome bi ovaj posao preporučila, a za kog ovaj posao možda i nije. Ovaj posao ne bih preporučila ljudima kojima organizacija nije jača strana, jer je ponekad veoma teško da sami sebe organizujete i da se naterate da krenete da radite, jer ovako kada znate da morate da ustanete u 8 i da idete na posao, to je drugačije. Morate i vi se obučite, spremite i odete, dok ovdje morate sami da organizujete svoje vrijeme. Također, ovaj posao nije za ljude koji su timski igrači, koji vole da budu u društvu, koji vole da rade sa kolegama, jer ste ovdje uglavnom 1 na 1 sa jednim studentom online ili sa grupicom studenta. S druge strane, ovaj posao je jako pogodan, na primjer, za studente koji žele da zarade dodatni novac,
i koji imaju malo dodatnog slobodnog vremena, zašto da ne, potrebno je znači da imate 18 godina, minimum 18 godina i vi možete da radite. Također je pogodan za ljude koji ovo doživljavaju kao hobi i imaju malo slobodnog vremena u toku dana, uvek mogu da odrade par časova. Također ja ovo isto gledam kao odličnu priliku da sami poboljšate kvalitet svog engleskog jezika, pogotovo kroz free talk lekcije, odnosno u konverzaciji sa vašim studentima. Također se prisjetite nekih delova gramatike koje ste možda zaboravili. Također je pogodan, na primjer, za mlade mame koje imaju malo slobodnog vremena u toku dana, tako da mogu da iskoriste ovo da zarade i dodatni novac. Ja se nadam da sam malo približila ove neke stvari da možete da vidite ako razmišljate o poslu u Native Campu ili u bilo kojoj drugoj kompaniji. Ako imate još neke dodatna pitanja, slobodno mi pišite i prijavite se za Native Camp već danas. Ćao!